welcome to another episode of the Daily Chronicles. I'm Zanz. We don't have time to waste. With no further ado, Uthidala wenze njani? Ngihambe. Ngicela ngihambe. Uyangixosha? Ngihambe. Hawu waze wamuhle yazi. Yo, ngiyabonga. Ngizizwa ngikuthanda. Ufuna ukuba umngani wami? Okay. Okay ke ngiqongisalele nomntana. Ene lo gona mo bona kae mo ba re ngwana. Teacher. Okay, do you have a girlfriend or not? No, I don't. Oh, Aw, sithanda sami, wenze njani manje? Why you sad kanje? Yo baby yazi ngifeyile imaths. Oh, ngiyaxolisa mntwana, yazi ngiyaxolisa. Mara ke wayifebe zama uzibala ngakhona. Hey baby. Hello baby. Sengila esaluni ke bengisacela ungisendele imali yokuchina. Kuphi? Ngicela unike lo muntu lokuchina iPhone. Okay, ngicela ubambe ke. Bamba, ufuna ukukhuluma la? Hello, yebo butwami. Hello sister. Anginamali mina ngazi zoyenza njani. Okay, hayi, ungastress. Ngiphethe. Xa yazi mina Steve uyanginyanyisa ungasaphinda ungikhulumisa. Abantu baba very white. Ene ba so. Uma ngeke bayokuthembisa. Ngani troviga. Canelo, esse cabelo. Chai! Mamma, vai enjoy. Good. Get to the weight. Ngiblokheni nonke, wo baby ngiblokheni nonke. Isikhathi se-festive season sesifikile. Mina ngiyophuza, ngiyotakwa, nginifebele nonke. Onenkinga, uzoyigwinya, uhlakaniphile. I trust my boyfriend. No. You don't trust me? No. But I trusted you, boss. I trusted you, so why can't you trust me? Yo, waze waklina kamnandi boy? Ngiyabonga ma. Unuka kamnandi man. Mara laphayana awusulanga kahle lapha karapha. Awusulanga kahle lapha. Mara mama. Kanti why? Abantu abenza into abayithandayo mfethu. You don't deserve to pass. Statement of fact is iniquity in this format. Okay, so you don't deserve to pass. You don't. So I'm gonna fail you until you get the correct statement. Property, plant, and equipment. Statement of changes in equity. Oh, guys. Sir, please just send okay, sir. They are playing more than principle, Lena. Oh, what are playing, Mali? Give us a chance to talk. Oh, well, I'm playing, man. Last chance. No, not last chance. Go Yay! Yay! Yo! Yay! Yo! Yay! Hey! Yo! Yo! Yay! Yo! Yin. Yin, mama. Yin. Yin, bo. Wenze njani? Yini? Yini mama?
Awumisha. Guys, it's over. Ngeke. Ngiyakhansela mfazi ngiyasaba. Hayi angikhoni ngehlisa ibhoza yami. Ngiqhaqhe. Hawu mabona mfethu yazi wayenza into wrong manje. Ngiyasaba mase ngihleli la ngiyasaba. Hayi angifuni. Ngicela bathu. Hello. Ucabanga ukuthenga KFC futhi namhlanje? Hayi ungayithengi ngizapheka. Yeah, ngizopheka. Hayi. Ngila. Hayi kahle ukuthi uzodla naye. God have mercy upon us. Yo, guys, hard work pays off. Today I'm going to a date with gorgeous mama of Africa. Mama, come, let them see you. This is Mama, gorgeous girl of Africa. This is a date of matching. I will add a blue skipper. And I'll add this little shirt. Now skipper is on for Brooke. I'll add this blue Brooke. Bottom, I'll add this long pleated skirt. You see, this gorgeous girl of Africa, she's like a Beyonce of Africa. She talk a beautiful English. Not like your girl that talk as Pula. We just added a Brooke, but look, we look like Jay-Z and Beyonce. For Istatula, I will add this black carpet. And I'll add this black heels. And for accessories, I'll add this gold watch. And some little rings on my finger and a blue handbag. Me for accessory, I'll only add this ayas. Chum, look how we look. Mama, you look gorgeous. Beyonce of Africa. You see, not your girl that don't bath, not a dirty girl, a clean girl of Africa. Now a dressing is done. Let's done a dancing. Meet your stepdad. This is Junior, my son. Wow. Where's the inside? No, Junior, don't do that. Bring out his phone. Let's have it. How my phone reach your pocket? Now, so they take welcome stranger. This one I've seen you. Konje baby uthele umngane wakho we-GTI uneimoto ezi3 nezindlu ezingakhi futhi ezi3 ne8 futhi Mabafaka uplus. Ngisho ukuthi uya-add. Mabafaka uminus. Ngisho ukuthi uyakhipha. Ne? Mabathi le nto le. Thank you puti, thank you. Uya. Ngizofela serious. Ngikushanga impama wena. Ngazongiphaphela wena. Ngazongiphaphela. Gele, Ndondo, Shwingi, Toronto, Ngwengwe. Awu walala. Khopolo ho jola le nna ne. Ka mara relationship ya ka. Khopolo se tsamao bo tsa ditšhomi tsa taba tsa rena. Ditšhomi tsa se sentse ba ditsing ke he fela o ba botore tšhomi ne ke na le motho wa fela. Tsetsa hore nna go reketse di red cake le di powerito bona o nyatsa ka ditšhomi tsa. And then the relationship are neka sela sto botsa tšhomi hore na go reketse red cake. Cause all advice hore na sentse go reketse bo McDonald's and then na McDonald's nga so cool. The red cake is sharp ka powerito ba le energy ka mojela keke e ready. The red cake. Ke jomo ma red cake. So why not mo botsa tšhomi tsa hore na go just the red cake o tshisa relationship ya ka le ya hao gele. Ngere go budi tsore ka rata wana on rata khande. Ngere ka rata o wa ka wa hao. Ebile ke jomo ma red cake catch. E catch. Ay, ke khehla ke. Hayi benza kuboni. Awu siya suyiphara siya. Awu. Hayibo. Kwakumjida lona. Damn.
nako ngwe girlfriend house no find out re cheatile a enya go re mo tlhale same time o mmitse ko heno le fitlhe o mo sune pile o mo tlhodise o mo tonosise o late tissue mo phumule marao ha fetsa o ebie mo la wa apara o ne mo dimampeto khotle phone le go dimo re kana wa tsamaya jo kana o cheat ile tse so self confidence wala mo fatsela ntse sena di tshachelo no mo phumule fela for o last star why we rapudi I call you read everything but she man back phumula motho marao Okay, sithanda sami ngicela uchuze lapho ngicathathe i1 Okay. ibheke nawo my nice unga-eda lapha amafoni mama Ejene bawira mara kasiko ba. Nyaka bya ne. A juga mona ju e horata ne. Meta kambana. Tawane. Christmas is around the corner. Let's go make some money and spoil our families. Danko. Mpanaka. Sibi. Zamonna. Kawani zamonna. Ebanna. Zamonna. Umudi. Oi, no hapo. Mfana. Kawana jo, ejo. Zamonna. Unkakazi lo nkakazi. Jabo, wirata. Ke totsa la ka lefa. Eroj. Ah, jo. Tu nya o tshaba metsi so fitla mo. Ditsa. Ogre bhaudanyana jo, abe khale ke tengwa ya setlhare. Khale. Wena le go isa le bho. Khabe matso mo re go friva na le. Asi a ke mongo ke survivor. A o mongo mpana. Ke strong. O strong. A ke tsware ke bumalwetsi nyana masna ke zakireng ka phela sebaba. Ka o feta le wena. Ke lo le gare ke robetse go ro sa mpitsa. Kontlung o spoiler. O phela kontlung tata. O phela kontlung a le bona. O ba lebele bana ba feta jo, ba shuntra feta, di chihuahua di a feta. Hello. Wana mbushu o tlholo wira nthe right. Sugar robala. Kan ke tetseng kan. Go tshela ka statara boleng. Hona le mpia go nnang ne. Yeah. King. Carrot vile. Re bang. Ke mosadi o monna. Ke mosadi. Ke mosadi. Ah ya. O tle yena jo. Why? O tle yena a le mo hiting o tle. How? Hold on, bro. How you? I'm saying, how? Like, talk to me, bro. Buti sicela uvule window. Ngitholele ngicabuzela lapha. Bebangicabuzela embetheni wami. Imagine isibindi Ngithe vuli window. Ungizwa sisi ngithi bebangicabuzela. Vuli window buti. Vuli window. Why ucode? So why ucode? Ungadawuna ndawa nje nge-heartbreak yami. Angiyona i-therapist mina. Angiyona i-therapist. Wena ufuna i-therapist hamba ku-therapist izokusiza. Vuli window. Ngathi wena mjolo okunyisile serious. Yo. Cha isuka. Uzenenye. Uyakuthanda ukuba igwamu wena. Uzenenye. Uyakuthanda ukuba igwamu wena. Uyithatha bile ngoku. Imahindra. Zenezinye la. Ufuna bukan la injo. Kuba min. Kuba. Hi, Trista. Injo. Stand for what I was